Kulugudu phakathi inside umbukeli masipotise ngalentsasa umhla weshumi elinesibhozo kweyomqungu siza kuwe ke siqulathe ingobozi yendaba zakulolonke eli naphesheya kwemida elinye ke lamanqaku athisibunzi kuvula kwezikolo izolo ibe kukuhle kakhulu umbukeli abantwana beyichulumancile sakuba ke nodliwanondlebe nesithethi sesebe lezemfundo siseko uEkhaya Mhlanga ukusinabisela ke ngokuthe kwenzeka wena nje zenzela ifavor hlala phansi uthi zava usibukele kuba kuninzi esiniphathele kona njimlo ke unonkanyezi inkanyezi nomsantsa phakathi kwezinye madla ngathi umazipho mamshukumo mazondwa ngezinto zakhe ndihamba naye umamtshali molo mamtshali molo makhulu siyaphila hayi siyaphila sana siyaphila khona mbukele nje ke mangabe uzwa lo mkelene zoqeda kudlala usuku siwazi ukuthi hayi ke yibika lokuqala kwenqayizivele yohlelo esizwe sasekuseni ke Ekhaya Jikelele inqophamlando yohlelo okuyiyona yodwa ke lapha eNingizimu Afrika hayibo kundini bafowethu ngithi uJanuary yaphela lutho uJanuary kuphela hayi cabanga khona kumhla ka18 namhlanje khani nje kumhla ka18 saselivike lephelele neyelinye futhi elicishe liphelele nandithi uyaphela hayi sana ngathi uyabalance impela ukuphela anjani ke amakhadi ngapha ngakeni ukudecline hey ngizomunyo ke ethi hey alimnandi iqabishi wemama ubengalazi yena ukuthi limnandi kangaka igama lami ngunoxolo kwamwala uMantshinga ihlabanga nelimhlophe qwa intokazi ke yale ondini ngasesishamthetho sesifundazwe sidala sikubingelele mbukele isikwamukele Ekhaya Jikelele sibonge kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi namhlanje njengenjwayelwa ke mangabe siqala ihora lethu ke sibheke ihamba phambili bullying, but I also want us to look at just the well-being of our learners so that if they zivuliwe izikole kulonke izwe kanti ungqongqoshe wemfundo eyisekelo bevakashele kwesinye sezikole eGrankuwa amaqalo ohlukeneyo okhangela nohlangulo aza kupensisa umlambo umvoti kuMantletheku kulandela ukumka kwamadoda amabini kulo mlambo luphazamisekile usuku lokuqala lokufunda ezikoleni ezibalelwa eyinkulungwane eziyisithupha esifundazweni KwaZulu-Natal ngenxa yesexwayiso sesimo sezulu ebesingesihle kahle ke izolo kusenjalo esifundazweni Free State luqale kahle kakhulu uhlelo lokufunda nokufundisa lwakulonyaka njengoba lolu suku lungabanga nezingqinamba nje wengamele zemfundo khona eFree State uMakalo Mohali uhambele izikole ezahlukene eBloemfontein ngenhloso yokubheka ukuqala kwalo uhlelo lokufunda nokufundisa. Yeah, we are confident as a Department of Education that despite the challenge of admissions, which are caused mainly by the migration to the bigger cities like Bloemfontein, we're confident that we will be able to find placement for all of them. Ezinye isikole samabanga aphansi eNorthwest Masamane azange zivule njengoba abazali bazivala nje behlaba behlikiza ungahlanzeki kwezindlu zangasese kanye nesimo samanzi aphuzwa izingane esikoleni. Umnyango wezemfundo esifundazweni Northwest uthembise ukuthi uzozivakashela maduze lesisikole. I've just received news that Masamane Primary School in Ratlow, it has been closed by the community members. I'll definitely make sure that next week I'll go to that particular school to check how best can I resolve the issues. Isifundazwe Eastern Cape sethule uhlelo lwezifundo ze-maritime ezikoleni zamabanga aphezulu. Part of what we need within the maritime space is to ensure that there is a sustainable pipeline of new entrants into the field. Iphini likangqongqoshe wemfundo eyisekelo uRegina Mhaul uvakashele izikole eMpumalanga uthi basebenza ngokubambisana nezinhlaka ezahlukene ukulwa nobugebengu ezikoleni. We are here, we've got an integrated approach with different departments. We also want to talk to communities that let us all work together to make sure that crime does not disrupt and disturb education. Umphathiswa wemfundo seseko uNG Mutshekga utyelele izikolo ezahlukeneyo kumantla ePitoli izolo nanjengoko belusuku lokuqala lokuvulwa kwezikolo kuzwelonke phakathi kwemicelimngeni ethe yaqatshelwa kusuku lokuqala ingxaki yokuxinana kwabafundi nokuba ke kusekho abafundi abangazifumaniyo indawo zokufunda.
Izimvula ezinamandla kanye nesikhukhula zidale omkhulu umonakalo kwezinye izingxenye zesifundazwe. Balinganiselwa ke ngaphezulu kwama50 abantu abalahlekelwe impilo yabo ngenxa yalesimo sezulu kusukela ngoDisemba. Kanti ke amakhulu ke abantu asale dengwana ngesikhathi kulimala ke amakhaya abo. Abantu ke ababili namanje basathungathwa endaweni yasothungathi. Njengoba ke lezi imvula ziqhubeka nje nomonakalo mkhulu kwingqalasizinda emqoka ekubalwa kuyo izikole kanye nemigwaqo. Usuku ke lokuqala lokufunda alizange liqale kahle ke kwezinye izingxenye zesifundazwe. Bekunomlilo ke esikoleni ePhoenix Secondary izolo ebusuku ngaphambi kokuthi ke zivulwe izikole namhlanje. Lokho kuholele ekutheni ke kuhlehliswe ukuqala ke ukufunda kulesikole kuze kube ke isonto elizayo. Sesibonile kaningi la KwaZulu-Natal izikhukhula nezimvula ezinkulu zisihlasela, so asikuthathi kancane ukuxwayiswa South African Weather Services ingakho sikhiphele lesi sinqumo. Izinyunyana zothisha zithi yize kwenziwe ke amalungiselelo ukuthi ke usuku lokuqala luhambe kahle ezikoleni, kepha zisekhona ke izinselelo. Sibonile kwezinye ukuthi basekhona abazali abasayofuna izikhala befunela abantwana babo okungenzeka ukuthi babekade benga-applyile ngonyaka odlulile. Kunezikole ezalimala zilinyazwa isiphepho, ezinye futhi ibuye zalinyazwa amanzi njengoba kube nezimvula ezinkulu engakaze attend. Sizwile ke ukuthi umnyango wezemfundo uletha umahamba nendlwane bamaklasi. Isiphathimandla zomnyango wezemfundo esifundazweni zithi othisha inhloko bezikole kanye nesigungu ezingamele izikole kumele ke bahlonze bona ukuthi sikhona na isidingo sokuthi abafundi babuyele esikoleni ngoLwesine uma ngabeke isimo sezulu esibi siqhubeka. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC iseThekwini. Amathimba ehlukene abatakuli nokuthungatha abephansi phezulu emfuleni umvoti enyakatho yeTheku kulandela ukumuka kwabesilisa ababili kulomfula. Bayishagalombili abantu asebeshonile emkhandlweni weTheku ngenxa yezikhukhula. Besaqhubeka kuyidliva kule ndawo kulandela isexwayiso sesigaba sesihlanu esikhishwe izangoma zezulu zakwa South African Weather Service sokuthi kuzohlasela imvula enamandla ehambisana nokuduma kwezulu eyindaweni ezahlukahlukene KwaZulu-Natal. Imvula ke ingase iholele kwezinye futhi ke izikhukhula. Amathimba abahlengi kumasipali kwaDukuza bathi laba besilisa ababili bebeyingxenye yethimba belilekelela ukukhuculula indawo. Mbukeli ake sinjike equnga seyitolo siyabuya emva komzuzwana. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Izikolo ke zivuliwe ezolo eMzantsi Afrika njengoko ke kuqala unyaka omtsha wokufunda nokufundisa. Nangona ke isebe lemfundo esiseko litize ukuba kwindawo ezahlukeneyo zelizwe ukuvulwa kwezikolo akukhange kuhambe kakuhle. Ezingxaki ke zibandakanya ungafumani kwabafundi indawo zokufunda, ingxinano kumagumbi okufundela nongoneli ke kweziseko zophuhliso. Uqonda banzi ke ngokuthe kwenzeka izolo ngethuba kuvulwa izikolo siqhagamshelana nesithethi sesebe lemfundo umnumzana Elijah Mhlanga. Mnumzana Mhlanga masikubulise apha ekhaya Jikelele sibambe ngazo zozibini ngokwenza idinga kunye nathi. Msasazi mandibulise kuwena nababukeli be-program. Sibambe ngazibini. Mnumzana Mhlanga ziye zavula izikolo phezolo kuwo wonke amaphondo apha eMzantsi Afrika. Ingaba nina njengesebe ningathi into kubana nanelisekile ngamanani ezikolo esezavula nendlela mhlambe izinto zihambe ngayo? Ya, singatsho kanjalo ngoba sinezikole eziningi eziwu-25,000 and ngingasho nje ukuthi iningi lazo ziye zavula izolo abantwana bakwazi ukungena esikoleni bafundiseka. Kodwa siyazi ukuthi khona indawo la izikole zingakwazanga ukuhambisa izinto ngendlela ngoba kwenzeka into ezihlukahlukene. Siyazi ukuthi Gauteng kusakhona abazali abasafuna indawo ukungenisa abantwana babo. Nabo wamanye amaphondo emadolobheni amakhulu siyathola ukuthi indawo yokungena ayikho, ayitholakali. Ngisho la ndawo sifana naboPulukwane naboKhimbali, Bombombela into enjalo nje into nje siyibonayo yenzeka emadolobheni.
so iyo into ezama ukuyilungisa sisebenzisa ama-district offices wethu nama-secretary offices ukuze abazali bathole ukuncedeka kodwa siyazi ukuthi KwaZulu-Natal kube khona inkinga yemvula la i-weather service iye yaletha isixwayiso sokuthi kuzoba khona imvula enkulu i-department ke ngaleyo ndlela yakhipha i-instruction ukuthi izikole zisheshe zivale so ila bekhona ukuphazamiseka kodwa kwezinye indawo izinto ezincane yiko nje sithi ngokubona kwethu i-day 1 ihambe kahle. Ubalula apha ingxaki ezininzi ezithe zenzeka phezolo kwezinye ke izikolo njengokusisho into yobana khona abafundi abangekafumani indawo zokufunda. Ndiyafuna ukubana usiqinisekise into yobana intoni enizawuyenza ukuba mhlawumbe kuba kaloku abanye bazawusilela ngasemva sele siqalile isikolo intoni enizawuyenza ukuqinisekisa into yokubana aba bafundi abasileli ngasemva? Yeah, abothisha bayakwazi ukulungisa ama-lessons ukuthi umntwana uma afika insuku ezinye zidlulile abanye bafundile bayakwazi ukuthi bamnikeze loyo msebenzi ufundiwe ngabanye ukuthi naye azithole assessment esifana nalaba abanye abafundisi. So ikhona indlela yokuyenza leyo nto leyo. Sathemba ukuthi bazoyilungisa i-catch up iba khona uthola ukuthi mhlambe insuku zakhe uma efunda bazomcela ukuthi ahlale azokwenza lo msebenzi or basebenzise indlela nje eclassini abayaziyo ngoba ezikoleni kuba khona ukuphazamiseka noma nini na uma kunjalo kuba khona indlela esetshenziswayo ukwenza i-catch up program so izawenzeka leyo kodwa into manje sibukayo ukuthi umntwana nomntwana lo angakatholi indawo kufanele ayithole indawo akwazi ukungena naye esikoleni so bonke labantwana laba abangakatholi indawo sizobaplacer ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke ngomsebenzi wokufundisa abantwana esikoleni zethu. Nomzane Elijah kukho ke nezikolo ezingakhange zikwazi ukuvula konke ngenxa yokuba azikho kwimeko yokufunda nokufundisa. Ingaba mhlambe unalo inani lezi zikolo kwaye ke mhlambe nizawungenelela njani ukuba mhlambe kufumaniseke isombululo. Kwaye ndiyafuna uqonda into yobana ezingxaki ezingaka ingaba bezikhona kwiminyaka yangaphambili okanye ungathi mhlambe kulonyaka ka2024 ingathi noko kuthe kwaqatsela. Into eyenzekayo ukuthi uma kuzovala izikole kuba khona izinto ekufanele sizilungise zalonyaka olandelayo kodwa isikhathi esiningi uthola ukuthi akwazi ukuthi izinto zilungiseke asikwazi ukwakha izikole uma kunetha imvula enye into leyo iba inkinga enkulu yiko ke sithi siletha ama-mobile classrooms so la kutholakala ukuthi isikole asikho i-department zizokwazi ukuthi balethe ama-mobile classrooms ukuthi kube kutholakala indawo abazofundela kuyona uma iplan isenziwa ukuthi kule ndawo kuzoyenziwa kanjani na kodwa siyazi ukuthi enye into kuba khona ezinye izikole ezincane ekufanele zivalwe uma i-department iletha leyo program yokuthi ku-consult izikole zizovalwa uthola ukuthi umphakathi awufuni ukuthi zivalwe lezo izikole kodwa uthola ukuthi isibalo saso siphansi kakhulu so yila kuba khona ukulwisana phakathi kwe-department nomphakathi kodwa kufanele kube khona i-cooperations sibambisana sisebenzisana ngoba uma isikole abafundi sebaphumile kuya nge-department police uma isikole i-primary school inabantwana abangaphansi ka-135 kufanele sivalwe leso sikole uma kuyi-high school inabantwana abangaphansi ka-220 kufanele sivalwe leso sikole kodwa uma sekufanele senze kanjalo uthole ukuthi umphakathi awufuni yiko uthole ukuthi esinye isikole sizithole singasekho esimeni esihle hhayi ngokuthi asazi ukuthi iplan bokuthi leso sikole sivalwe kodwa umphakathi awuyifuni leyo nto. Omnye umba oqamayo mnumzane Elijah ngokuba inani lezikolo alanelanga into ethi mhlambe kubonakala ngathi kunabantwana abaninzi yet izikolo zona azonelanga kulento ithethayo ukubana mhlambe uzafumanisa into yokubana xa kuvalwa izikolo ngoDisemba kuba nzima into yokubana nibe kanti nakha izikolo because of i-weather conditions ufumanisa into yokubana kuyanetha yethi uyathi into yobana niyaqhubeka mhlawumbe nenkqubo yokuba nizise i-mobile schools ingaba mhlawumbe ziyakwazi into yobana zifikelele phantse kuzo zonke izikolo ezinengxaki ye-overcrowding nengxaki mhlawumbe ibonakala ngathi iphazamisa inkqubo yabafundi kwaye ndiyafuna uchaphazela into yokubana umba wokwakhiwa kwezikolo ingaba kuwo lo nyaka uhamba njani?
izikole zizowakhiwa kodwa enye into esibonayo la sakha khona izikole abantu bayahamba kulezo ndawo saba neprogram yakha izikole e-Eastern Cape uma uthola isibalo sabafundi kulezo ndawo sehle kakhulu ngoba minyaka yonke abantwana bayaphuma baya KZN abanye baphuma baya Western Cape bese ke abanye baze eGauteng akuyona kuphela into esibona izikole ezisemakhaya abafundi isibalo sabo siyaphansi ngoba wonke umuntu uhamba uye emadorobheni yiko ubona la emadorobheni kugcwele ucabanga ukuthi zonke izikole zethu zigcwele kodwa akuso zonke kukhona la abaphuma khona bashiya izikole zingagcwalanga yiko sithi ke uthola ukuthi ezinye izibalo sesiphansi kufanele sizivale leso sikole ngoba wonke umuntu sengathi ufuna ukuhlala duze nasemadorobheni yiyo ke into enkulu leyo esibhekene nayo ngoba emadorobheni azikho izikole ezanele nomhlaba ukuthi wakhe lezo izikole awukho yiko ke sithola sebenzisa ama-mobile classrooms kwenye indawo siyakwazi ukwakha izikole sikwazi ukuthi senze ama-classrooms amanye kodwa zonke lezi zinto lezi zithatha isikhathi asikwazi-ke ukuthi sizilungise ngenyanga eyodwa kaDisemba. Mnumzane Elijah ndiyafuna sichaphazela umba we-placements ezikolweni abazali abaninzi bayakhala besitsho into yobana yho abantwana bethu ingathi kulo nyaka bazofumana zikolo ndiyafuna uqonda into yobana mhlambe nimephi kulo mcimbi lowo kwaye ndiyathanda into yobana unikeze ithemba kubazali into yobana abantwana babo bazawungena ezikolweni kwaye ke ingaba mhlambe nomba ukuze mhlambe kunyaka ozayo abazali bakwazi uavoida into ekumila kunje mhlambe ingaba zi-late applications ndiyafuna nje into yobana usikhanyisele ngalomba. Yeah, yazendle ngasinye isikhathi iyahlupha ngoba i-admission process iqala ngoMarch. Siqala nje unyaka usaqala sicela abazali ukuthi ba-apply. Aningi labo baya-apply kodwa uthola ukuthi lezi zikole lezi abazifunayo sezigcwele. Uma isikole sesigcwele siyisho ke abazali sithi lesikole lesi sigcwele manje asisakwazi ukuthi sithathe abanye abantwana ningahamba nisa abantwana benu kulezi zikole lezi ezilandelayo sibanikeze ilist yokuthi bangayaphi na ngoba kulezo izikole indawo sekhona bajike abazali bathi abasifuni lezo izikole bona bafuna lezi zikole lezi abasifuna kube khona ke inkinga lapho ngoba uma i-department ithi ayisekho indawo umuntu nomuntu ufuna ukuthi naye owakhe umntana angene lapha ngoba umakhelwane wakhe ungene lapho noma indawo ongasekho umzali uthi akafuni ukuyizwa leyo nto leyo utholeke ukuthi sesinenkinga so yiyo lento esiyibonayo kube khona laba abaletha ama-applications wabo late uma unga-check-a eGauteng ku-late applications kube khona abantu aba-20,000 laba abaze late phela thatha nje ngalapha abayenze i-late applications 20,000 kube khona inkinga ke uma kunjalo ngoba besicabanga ukuthi siqedile uma sivula i-applications ngo-April siyivale ngo-September siqale ukuprocessa ngo-October bese uma uyivula futhi ngoNovember kube khona isibalo esisha sika 21,000 wabantu abafika uzibuza ukuthi bavelaphi labantu na so yiyo into le ehluphayo kakhulu ngoba awazi ukuthi bangakhi labantu bazocela indawo so mningi lo msebenzi okufanele siwenze kodwa kufanele futhi sibambisane nabazali ngoba iningi labo basuke basondele emadrobheni bazofuna umsebenzi abanye bathola imisebenzi emisha bahamba ke nabantwana babo yiko lento yenza ukuthi izikole eziningi esamadrobheni sizithole zi-overcrowded. Mhlambe kungakuhle kakhulu nento okubana mhlambe abazali baxhobiseke kusaqala unyaka because mhlambe yonke lento yenzeka ngenxa yokuswela ulwazi mhlambe abanye abazi ngendaba ukuthi into ofuneka iqale ngenyanga ethile ime ngenyanga ethile kodwa ke ndiyafuna mnumzane Elijah into bana sicaphula kumba ubusematheni kutshanje ulwaphulo mthetho oluqhuqisile ngelixa kuvalwe izikolo apho ufumanisa into bana kukhona abantu abasengingqini abazawufika mhlambe bebe i-computers kwenzeke
kwenzeke nje uqhushululu ingaba abantwana mhlambe baswele amagumbi ngenxa yokuqhekezwa ezikolweni phakathi kwezinto ke uzofumanisa into yobana kuprotestwe kutshatyaleliswa isikolo ndiyafuna uqonda into yoba ingaba iphi intsebenziswano yakho namapolisa singagxili kumapolisa kuphela kodwa noluntu ngokubanzi kuba ngabo ababeka iliso ezikolweni uqinisekisa ukhuseleko lweziseko zophuhliso zesikolo. Yeah, amaphoyisa afika uma into seyenzekile abakwazi ukuyivimbela ngoba abakwazi ukuthi babe kuzo zonke indawo ngenzekanga lutho. Abantu kufanele babhekelele izikole izakhamizi zendawo ngoba yibona abaseduze nesikole isikhathi esiningi labantu laba abangenayo esikoleni bazontshontsha izinto baphuma kuwo lowo mphakathi loyo noma abantu bebazi ukuthi ubani abantshontshe izinto zasesikoleni ababareport emaphoyiseni babayeka impilo iqhubeke sengathi abenza ngalutho kodwa ekugcineni abantwana baleyo ndawo abangakwazi ukuthi bafunde ngoba izinto zabo zintshontshiwe phinde zintshontshe futhi nokudla kwe-school nutrition program lento ke yenza ukuthi abantwana bendawo balambe futhi yiko sithi kufanele umphakathi nomphakathi ubhekelele isikole sabo akekho umuntu ozonakekela isikole sakho njengalendlela ozenza ngayo wena ngoba isikole siseduze nawe uma kube khona into enzakalayo wena futhi owazi so kufanele kube khona indlela ukuthi kusheshe kureport emaphoyiseni uma ngempela kube khona into enzekile kodwa uma singenzanga kanjalo ayikho enye into ezenzeka ngoba laba abantshontshayo bayazi ukuthi angeke baboshwe ngoba akho umuntu anesikhathi sokuhamba ba report abanye baphinde bazithenge futhi lezinto ezintshontsho esikoleni uma wenza kanjalo usho ukuthi bachubeke bazintshontshe ezinye ngoba imarket yokuthengisa lezo zinto ikhona kuyinto embi kakhulu leyo ngoba abantwana bendawo abangakwaziyo ukuthi bafundiseke ngama-computer bafundiseke technology i-department elithile kuleyo ndawo so sinenkinga enkulu uma umphakathi ungawenzi okwayo umsebenzi. Kuyafuneka into yokubana kube khona insebenziswano ingakumbi xa uzawujonga kuluntu. Mnumzane Elijah namhlanje umphathiswa wemfundo esiseko uAngie Motshekga uza kuthi thaca iziphumo zabafundi bebanga leshumi ka-2023. Siyafuna uqonda into yobana ingaba mhlambe amalungiselelo aqhuba njani? No, yonke into ihamba kahle kakhulu manje nje kuseni uminister uzobe ehlangene nabafundi bona laba abacelile ukuthi bafike azobabona nabazali babo emveni kwaloko-ke sizolinda ukuthi kufike isikhathi la azothetha khona asho kuba i-performance ye-class of 2023 ihambe kanjani na. So yonke into ihlalisekile silinde nje isikhathi ukuthi sifike azositshela ukuthi i-pass rate ka-2023 ithini na emveni kwaloko-ke sizobona ukuthi nawo ama-province asebenza kanjani. Mnumzane Elijah usathetha nge-pass rate siyaqonda into yobana zininzi mhlambe izinto ezithi ziphazamise abafundi phakathi konyaka imiba efana ne-bullying ezikolweni imiba efana nokuthi mhlambe ufunamise abafundi bapractice i-gangsterism ndiyakhumbula phezulu into yobana bekusikwinye izikolo besipha eGqeberha apho bekuthiwa into yobana i-gangsterism igquba kakhulu kwesi sikolo kwaye iphazamisa imfundo zininzi izinto nani engenelela kuzo njengesebe fumanisa into yobana ninazo neenkqubo enizimiselayo uqinisekisa into yobana akuphazamisi bafundi ndiyafuna uqonda into yobana kuwo lo nyaka ka-2024 zintoni mhlawumbe iinkqubo enizimiseleyo uqinisekisa into yokubana nilwa nazo zonke izinto eziphazamisa abafundi zeziphi izinto enizawuzenza differently kuyo lo nyaka? Ngesinye isikhathi akudingi ukuthi kube khona into entsha oyenzayo funa nje uqhubeke ngento oyenzayo yokubonisa umphakathi ukubaluleka kwemfundo ngoba i-bullying ikhona senze i-campaign yokuhamba kuma-provinces wonke sikhumbuza abantu ukuthi ukulwa akusizi umuntu kodwa kuphinda kube khona enye inkinga yalabafundi ababa-pregnant
nayo leyo iyaphazamisa esikoleni ngoba abakwazi ukuqhubekela phambili ngemfundo zabo. So into engisho ukuthi izinto eziphazamisa imfundo izinto zomphakathi ngoba khona ne-drug abuse. Thola ukuthi abantwana baza esikoleni baphethe ama-drugs, uma befika esikoleni sewathathe-ke lama-drugs, abanye baza nemmese, abanye beza neyibhamu. Izinto lezi abasuka nazo emakhaya wabo. So i-department iyodwa ayikwazi ukuthi izilungise lezo zinto ngoba thina into esiyaziyo ukufundisa abantwana kodwa akwazi ukufundisa umntwana ophethe isibhamu ophethe umese ngoba uyabonisa ukuthi loyo ufuna ukubulala uyakhumbula ukuthi omunye umfundi uke wabulala uthisha eNorthwest eklasini abantwana bekhona. So le nto leyo iyasihlupha ngoba sho ukuthi nasemakhaya izinto azihambi kahle ukuze abantwana bakwazi ukuthi uma esuka ekhaya athathe umese afake ku-school bag ahambe nawo. Sho ukuthi nasemqondweni wakhe nasemndenini izinto azihlalanga kahle ukuze abone ukuthi umese wona ozomsiza ukuthi azivikele. So ziningi izinto kufanele sizilungise thina njengabantu emakhaya abantwana bethu bangakafiki esikoleni. Ndiyaqiniseka into yokubana ibuyela kanye kumazwi wakho into yokubana funeke kube khona intsebenziswano nilisebe noluntu uqinisekisa into yokubana ikamva labantwana liqaqambile. Mnumzane Elijah masibambe ngazibini ngexesha lakho. Siyathemba into yokubana inkqubo enizimiseleyo njengoko kaloku kuvulwa izikolo sizawuhamba ngempumelelo. Enkosi kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Lo ke mbukeli ebesithetha naye nguye umnumzane Elijah Mhlanga osisithethi sesebe lezemfundo esiseko esicacisela ke banzi ngendlela izinto ezithe zabe kanti zihamba ngayo kwizikolo ezahlukeneyo kwindawo ezahlukeneyo zelizwe nanjengoko bezivulwa izikolo. Masiqhubeke ke sibhatala amatyala aqiniseka awugungqa ubukele inkqubo yakho ithanda kunene le Ekhaya Jikelele. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ngokuthi usahlezi kanye nathi. Njengoba nje ke mbukeli wazi ukuthi zivuliwe izikole kulona lonke izwe njengoba bekuvalelwe amaholidi kaKhisimusi. Ungqongqoshe wemfundo eyisekelo uAngie Mutheha ubevakashele kwesinye sezikole zaseGauteng ukuyobheka isimo. Ingabe ke besinjani isimo kwezinye ke izifundazwe nanokuthi ingabe zikhona yini ingqinamba ezithile ezibhekene nezikole njengoba bekuvulwa kwiZoom ke sinokhulumela ezemfundo eGauteng uSteve Mabona kanti ke ukhona nozakwabo waKwaZulu Natal umuzi Mahlambi. Steve asikubingelele sikwamukele ohlelweni. Isithokoze silothise ababukeli bonke emakhaya. Mahlambi KZN uMahlambi naye siyamlochisa. Mahlambi nawe asikubingelele lapho kwaZulu Natal sikwamukele la kusekhaya Jikelele. Bingelele la ekhaya Jikelele sibingelele nozakwethu uSteve waseGauteng sibingelele nababukeli bakho. Siyabonga kakhulu ngesikhathi senu. Ake siqale ngawe ke Mabona lapha eGauteng. Ungqongqoshe wemfundo eyisekelo ehambisana nowengamele ezemfundo eGauteng uTumi Chilwane bebese Garankuwa ke beyobheka kwesinye sezikole. Ngabe kuhambe kanjani? Sithokoze izolo kuhambe kuhle khulu kwamambala. Imraro sengakayitholi eminengi kodwa siyazi ukuthi kunala sikhlayela khona ngendawo yokufunda nasicala lapha ababelethi bekade bakhona ema-ofisini wethu bazokulila lapho ukuthi bona abakatholi indawo. Baningi bakhona ngilabo esibanikeleko indawo kodwa abayifuni. Abanye ke babo bafike ngemva kwesikhathi nabo siyabahelebha. Nabanye ke abaye enkolweni phambili bayokufuna amabanga lawa aphakathi nabo bekade basema-ofisini wethu. Umraro yona eminengi akhenge siyithole kunalabe kunethusela khona ukuthi mhlambe inkolo ezinye zokuvalwa njalo njalo akhenge kube nesikole esivaliweko. Siyacabanga ukuthi yonke into ikhambe kuhle izolo. Mahlambi ake size kuweke sibheke lapha esifundazweni ke iKwaZulu Natal. Ngabe khona kuhambe kanjani njengoba phela sike sezwa ngendaba yemvula nje manje sonke bese sibheke nje ngawokhozi ukuthi Nkosi yami ngabe kuzokwenzakalani ke ezikoleni uma ngabe lemvula isishaya ngamandla. Usuku lethu lezolo behlole abili bekuvula kwezikole obekulindelekile uMC wahambela esinye isikole salapha eNtshongweni ekuthiwa iLalelani Primary la ebeyochecka khona ukuthi kuqale kanjani.
and wonke ama-district by 10 o'clock bese sinayo i-report ukuthi uqaleke kahle ngaphandle kokuthi-ke kukhona labo-ke abasafuna i-admission abanye njengoba esho uzakwethu Steve ukuthi it's not necessarily admission but ama-transfer abantu abaney'kole abafuna ukushintsha laba bangena ama-grades aphakathi nendawo ongawona u-grade 1 no-grade 8 njengoba sithi usuku oluhlweni abili kwase kuba khona lento ye-weather ebisisabisa kakhulu nge-warning ebikhona nalokuthi imvula ibisitshengisa ukuthi iyaqala iyana and ina loku oku-serious ila i-head of department ikhiphe khona umyalelo oyeyikolweni ukuthi mazikhiphe abantwana nabothisha early ukuze bafike ekhaya besaphephile. Mabona-ke singasho yini ukuthi iy'kole zivulwe kahle futhi umnyango kulungele uhlelo lokufunda nokufundisa. Iyakhathaza indaba elokhu iqhamuka indaba yabazali abangakayitholi iy'khala zey'ngane njalo njalo. Mhlawumbe nje ngoba lento siyibona unyaka nonyaka lapho kuhlale kunabazali abangayitholile iy'khala sebetatazela ngoJanuwari-ke sebefuna iy'khala bathi ba-aplayile kodwa bathathwanga abafuna isikole abanikezwa sona bafuna lesi eseduze kwalapha abahlala ngakhona. Uma ubuka nje mhlawumbe kungabe siqhubekela phambili mhlawumbe ngonyaka ozayo yiziphi izinto engenziwa ngempela ukugwema izimo ezifana nalezi? Lento ihlukene kaningi. Kunababelethi abafake imbawo ngesikhathi esifaneleyo. Kodwana ngoba basendaweni la umuntu wamnengi khona, inkolo ziyathlayela kuleyo ndawo. Uthola isikolo sinembawo eziningi khulu ukudlula lapha ngendlela esingabahelebha ngabo. Manje ukuningi babo sikhulumisane nabo sithi sizobanikeza inkolo ezingasikude khulu nala bahlala khona. Manje ukuningi babo abanye bazakutshela ukuthi isikolo esithile akufundiswa, isikolo esithile kunendakamizwa lapho abantwana bezwa, isikolo esithile bona abasifundi. Manje sithi sibabelethi asisebenzisaneni ngoba i-SGB ngeyethu khethwa ngithi. Sebenzisaneni bentwana labangezwako bentwana ngebethu kufuze bakhalime ngubani. Nangabe kunendakamizwa lapho ngithi kufuze sisebenzisana namaphoyisa sibabize bazosihelebha ukuthi indakamizwa zingabi khona. Sisebenzisana nabo siyaya lapha siyosearcha siqala ukuthi kunani esikolweni njalo. Bentwana uniform bambatha kuhle, abantwana bambatha amabhruku, ibhruku lihlale la lifuze lihlale khona. Wathola ibhruku lihlele enzasi ungazi ukuthi kwenzakalani nendlela abakhamba ngayo. Indwezo zibuyela kubabelethi, abotitshere bethu bayathuselwa, abanye bayabethwa bentwana. Zonke lento lezo zingalungiswa ngithi. Manje abanye-ke bafike ngemva kwesikhathi. Nawufike ngemva kwesikhathi inkolo kuningi bazo sezigcwele. Manje nabangena lapha indlela le yethu esifaka ngayo imbawo ubuthakathlaka bafika lapha umuntu akhethe isikolo esikude vele bese-ke eze kithi athi isikolo sikude even isikolo eso sikhethwe nguye. Manje ngilabo kuningi babo sihelebhana nabo. Banye babo ngilabo abama-grade lawa phakathi labo bayilwe enkolweni khenge bahelebheke babuya beza ngakithi ngoba siyazi ukuthi esikolweni esithile kwenzakalani. Kungakho ungqongqotshe bekade sinikela namalanga alisumi ngoba siyaqala ukuthi ngubani obuyileko ngubani ongakabuyi. Nasibafakako bentwana sazi ukuthi asikazi ukuhlala nabantwana abaningi khulu uthola ukuthi bayaminyana ngaleyo ndlela. Manje into eyenzekako ukuthi eGauteng umuntu omningi khulu eGauteng uzwile imbalobalo batshwile bona abantu eGauteng bangezelele nge-1 million. Manje leyo itsho ukuthi nenkolo nazo indawo izoba filiba izoba yincane. Manje sisebenzisaneni nababelethi umuntu singathi nasinikela la athi yena ufuna la phela abekayo indawo. Manje ngiyo-ke into esiyiqalileko sibona ukuthi sizohelebhana nababelethi. Mahlambi sike sabona-ke indabeni kushiya ukuthi kube ney'ngqinamba kwesinye sey'kole laphaya eMtshezi. Engabe mhlawumbe unalona ulwazi lokuthi kwenzekeni kulesa sikole nanokuthi nje zikhona yini ezinye iy'kole ey'be nenkinga? Leyo case leyo sizwile sayi-attenda izolo. Siyacabanga namhlanje bakubuyela esikoleni sekuthi sekunormal.
awekho amanye ama-problems eswezwile kwezinye zey'kole ngoba i-problem ebigame kakhulu ile ye-weather. Kodwa-ke namhlanje ngo-8 sine-meeting no-head of department nama-district sizokwazi ukuthi emva kokuba zivaliwe iy'kolo izolo ngoba besekutatazela into ye-weather. Yini okunye obekuvelile ekudinga ukuthi kudinga i-attention yethu ukuze kwazi ukuthi suka namhlanje kuseni ku-attend. Oh, Mahlambi bekwenzekeni kulesa sikole sasemtshezi? Isikole sasemtshezi namhlanje sizokwazi ukuthi sisebenze ngoba i-problem esaziye ngayo izolo i-circuit management yahamba yayo-attenda. Mabona kunembiko ke ethi owengamele zemfundo eGauteng usenxusa abazali ukuthi bamnike izinsukwana zokuthi ke axazulule izinkinga zokungatholakali kwezikhala zokufunda njengoba kade sikhuluma ke ngalenkinga yokungatholakali kwezikhala. Ungaqinisekisa yini ke lokhu nanokuthi ninaso yini isisombululo? Umraro uyararululwa lapha eGauteng ngoba sisebenzisana nababelethi, sisebenzisane nabalingani bethu ukuthi kazulule yonke inkinga ekhona. Sithe basinikele amalanga alisumi ukuthi sibahelebhe ngaleyo ndlela. Kodwa ke siyazibawela ababelethi ukuthi umoya wehle uye phasi. Bathola beye ema-ofisini ethu lapha umoya iphezulu kuyakuthiswana yonke lento le. Siyazibawela kuphela ukuthi nasisebenzisana kusonke inkinga iyacazululwa. Nanokuthi kuyakuthatha nje isikhathi esingakanani ke ukuthi sibone sekuxazululekile lezi inkinga ukuthi sibone abazali bese ezikoleni besafuna izikhala nanokuthi mhlambe kweminye iminyaka kuye kwenziwe njani abazali bagcina beligobile uphonda bevumile ukuthi izingane zabo zifunde kulezi izikole abathi azikho seduze namakhaya. Siyabahelebha sibabuyisele eduzanyana noma umuntu ngeke simnikele lesasifunako sizombuyisela eduze bayazithatha ababelethi bese ke siyaqhubeka sibahelebhe. Into esiyenzako ayisibe nenaneko lokuthi sibahelebhe ukuthi babuye nabo lokho bakuchiye ngemva bakwazi ukuthi bakuthole ngoba bazabe bathome ngemva kwesikhathi. Nabathome ngemva kwesikhathi kufuze bahelebheke nabo ukuthi bakwazi ukuthi baphase. Mahlambi izolo ke siboneke esinye isikhulu sezemfundo esifundazweni sithi izingane kumele ukuthi isheshe idedelwe njengoba uke washo ngenxa yesimo sezulu ke esingesihle. Uqala nje unyaka bese nibhekene nalezi ingqinamba mhlawumbe yini engelekelela mhlawumbe masikhuluma nje ukuthi mhlawumbe ngonyaka ozayo mangathiwa kwenzeka isimo esisodwa. Ngiyazi kodwa ukuthi imvula vele akekho umuntu ongayinqanda phela imvula mengabe sifikile nakho lokhu isexwayiso lesebesiphuma na umyalelo ukuthi izikole zivalwe vele bekwenzelwa ukuphepha kwezingane. Yeah, sesinayo experience okudila nesimo esifana nalesi. Uzokhumbuleka ukuthi naseminyakeni emibili edlule sibhekene nalesimo seyikhukhula. Sakhipha umyalelo ofanayo ngoba iprinciple yethu is ukuphepha kuqala. Ngoba inhloko yomnyango ishilo kwenye yama interviews ukuthi bembuza ukuthi uyivaleleni izikolo. Wathi i-curriculum singabuye sibe neplan yokuthi siyikhava kanjani. Sinayo ne-experience ye-COVID ukuthi senza kanjani ukuthi sikhave i-curriculum sirekhave isikhathi esilahlekile. Kunokuthi silahlekelwe imphefumulo. Kungcono-ke ukuthi-ke siluze usuku olulodwa ezimbili ezintathu but sibe sazi ukuthi sikwazi ukurecover i-curriculum kunokuthi ngeke sakwazi ukuthi siphinde siyithole imphefumulo uma ilahlekile. Mahlambi ke sesiphetha nje ke ngabe ungathini nje ke umyalezo wenu kubazali nakubafundi njengoba kuvulwa nje izikole? Ayike mbukeli kubuka sengazi ukuthi ke cha sekuthe usithi kulahlekelana kanjani noMahlambi kanye naye ke umabona kodwa ke hayi ke sibonga kakhulu ngesikhathi sabo nokuthi nje ke basicebise basitshele basazise ngokwenzekayo esifundazweni eGauteng kanjalo naKwaZulu Natal njengoba nje ke zivuliwe izikole. uSteve Mabona besixoxisana naye kanye noMuzi Mahlambi asithiqu eyitolo siyabuya ke emva komzuzwana.